Hi, Assalamualaikum. Welcome back to TMHP Vlogs. Ingan ko hinod. Yung topic na to dun video ini amon kisah sinambuok tao nakasurvive atomic bomb. Sa diha to ayaw kamo malupa mag-like, iban mag-subscribe pa channel ini. Dupunan niyo na iban nin bell atawa bagtingyan supaya kamo ma-notify atawa kabaitaan bang aon video bago ika-upload sin TMHP Vlogs. So without further ado, let's go. Hinwak to sin pagbustak Hiroshima iban Nagasaki haula Jipun. Labi kapituan taon 5 way masih tiutumtum sin tao Jipun. Labi luba nain mga nakasabo sin pagbustak yato. Marayo sukod niya waktu yato. May di bag nakaruwa siya nakasurvive sin paghulog sin atomic bomb sin US waktu yato. Mahina at sin August 6, 1945 Tsutomu Yamaguchi Hambuok Engineer Navy sabo niya harap pa bahay niya Nagasaki. Uwi deng daerah Hiroshima. 2 bulan siya nag-business trip iwan sin boss niya Mitsubishi Company Heavy Industries. Diyaman sila iwan mga panaywan niya. Naginang oil ship. Jari biyayaan na tood siya. Muwi pa ba magkita iwan asawa niya. Hisako iwan anak nila Katsutoshi. Lisag 8 ang putag 5 minutes sin may naat. Yamaguchi sa buharan tudyo pa kapal Mitsubishi. Timaga na sadya aon diungog niya maglakublob. Himangad siya palangit. Nakapamata niya in Tora B-29 ay nolagay sin US aon hiulog biya sibi-sibi nagsusugpat iwan sin payong niya. In sibi-sibi yato muna in atomic bomb nganan Little Boy. Wala pa di magpak-iwan himulangkad nakasaot Yamaguchi kimobil limakso palom drainage atawa lubang babag mawa pag-anuran tubig. Guguset to tanamon niya in langit na sipak nagbagtingin tainga niya in sinag sin bustakan nahinang ilaw sin daerah Hiroshima basag sin bustak liupad siya pataas kaya tilo ampa na isab siya kaya hantak palupa. Landuin pasok sin daerah Hiroshima sin pagbustak yato. Sambil kabasi-basian natunaw nalarak inindaginis katan. Minsan yanon kapituan ngayo tauin nakawa nabingaw iban kaya sakitan lando Yamaguchi sarta tiyo niya rin panaw niya pa Mitsubishi. Langgal siya iban mga bagay ni Akira Iwanaga kay Kuneyoshi Seto nakasurvive day sa sin pagbomb atomic ito. Kung sila nakatugdo niya to hapiag tapukan nila yun nila in panaw nila tudyo pa train station pagka masipa nag-o-operation wala hati ko yabutan sin bustak. Sa bumayan naran kita nila in daerah Hiroshima nahansol sin atomic bomb kaya ulukan yato. Di maambatin tao nagkatunaw na haigad dan in mga bridge nagkautod. Nakapagbak miyan Yamaguchi iban anak asawa niya naginggong na indunya sin hawal pagbustak Hiroshima. Nakasampay Yamaguchi pa Nagasaki mahina at sin August 8 hati niya dia siya magtuy pa hospital piaubatan. Misan nalawm sakit pitsa siyam sin August Yamaguchi giyud niya rin baran niya timuron naghinang pa office Mitsubishi Nagasaki. Isagang putagisa sin mahinaat interview siya sin company director kahalan sin paghulog atomic bomb yato. Iyan siya sin tao taasan ng tao kya kangog hati ko di magkahagad. Iban biyadin law na yun kahansul sin hambuk o pahambuok daerah. O punta istoryan niya na bang biyadinin jimato daerah Hiroshima. May bay ni timagha na isab ingwa sin tandawan nagsahaya. Ampa 5 ungkad pila seconds da nabulakayin sa amin sin tandawan office. Nakasawot Yamaguchi nakalakso kimobil. Hati niya aon na isab mustak. In atomic bomb ikarwa hiulog Nagasaki ni Fatma ningan mabasag dayong sin hiulog Hiroshima. Nagasaki aon kapatan pa kapituan ngayon taod sin tao nakawa sa rondoon. In piaglilibod sin pali hao niya liupadway kaya ingatan nakapakain. Hati niya nakaruwa na siya kiugdan sin radiation sin atomic bomb munlaw na makasakit cancer. Kunda biya dinin pali niya. Minig na siya dahil building sin Mitsubishi pagka nahansol nin hangutod sin building.
Kaya na niya anak asawa niya mga na. Pagkita niya sinbahay niya na hansol na. Dahil para yung anak asawa niya, piyalian sadya. Pag-consume yun, natugtog na yung buhok niya. Sabab sin radiation niya to. Nagpaliwan, nagnanain mga lima niya. Magsukaway hali. Sa apit sang putag 5 sin August, sabo sila halom sin shelter in Maharaja sin Jipon. Hirohito nag-declare na radio in sila nangako raog atawa nag-surrender. Hiya maguchi inutinut siya kaya ulian bukon biya sin kaibanan nagkamatay. Hati ko sukod kapatang tagupat. On magyanin taod sin nakasurvive Hiroshima iban Nagasaki atomic bomb to. Ang katnos kanuman tag 5 tao sumagawa isa-isa rahi Yamaguchi in Kiawaita officially sin parinta Jipon bilang Niju Hibakusha atawa twice bomb person. Magsukula pagkita sin video ay niyo kalupay mag-like, mag-comment, subscribe, iban share niyo in videos supaya in kaiwanan makahampit sin soy. Stay safe, magsukul. Assalamualaikum. Bye.